Nama kerja gampat tetap suruga. Nama kerami nabi tegere. Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat akatallu. Dia nakar ko pure masampaja. Maka ini gak baca akatallu Allahumma ajirni minan nar neraka tutu ipintuna supaya ia tu tahu dia natama. Kenri melo lalo ko tatutu ipintuna. Nah dia ka jendela neraka. Ini makita pandita tutu ipintuna neraka. Ya nanti baca Allahumma ajirni minan nar. Makanya ko pure masampaja te kaya ro nabake. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka telu. Napa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Angka baca ke-7, angka baca ke-10. Kemudian Allahumma ajirni. Kau imangi makanya Allahumma ajirna. Pana baca iman makmuna. Magi na ketelu. Atutu pintu na neraka. Tapi mapi nang baca ke-7 tas. Hadis manto. Nabi teman-teman makada nigi baca ke-7 ko rewengnya ke-7 ko subuh. Ya ko na baca ke-7 ko rewengnya Allahumma ajirni minan nar. Namate antara yaitu mangaribil latu subuh ijami ngisa suruga. Ya ko pure masampaja subuh namate antara subuh latu mangaribi ijami ngisa suruga. Henry melo mate ko denokor. Onronge mate pak dua mi ko dena pura mangaribi latu subuh pura subuh latu mangaribi. Angka ka onro tonri mate lihat.